dudon mi nu le pa ulenaw pol kanak sun tha hai mo chain info in nan kut kan lau kai tuini thong ni kul hluan ruk march ni kuat long kai ni khat jinga chun ramleng thuthang ranga Iran president in an Venghnen Rampawl Ngaithiam adil asinan Thlah an tum chuang lau ti le Iran Thuthang update Khaikhawm kanun thanding Ramsung Thuthanga Phakan i Vanzam bom Thlaka Nupinu athi Fapa kumthum mi te Hriamhma Tuar Paungte Ralhrang operation kolam bom Puah an Tongi Columnist Ralbawi athi Teme Khua an ur UN Myanmar thu an rel Thutluknak Pipa an Tuah Khawsuak theilau chun TUALSUNG Thuthanga Kalay Regional Commanderin akut hnuai Ralkap Pol chin Ralkap le mipiruak in mu thei si le nan renga kai dingi sum fai lak song nan dong ding tia acha hai Ramsung Thuthang Khaikhawm chia phian din pi tu Hremnak pedinga tramin min khenin thua suwa Irani zinan suanak che jung tumbik pathum Israel Vanzamin an kap al Irana ruwa duma surauri Irani thi no bom pol US in akhamdan an thei thang lungho khua Ralhrang drone in bom an Thlak fala pakhata thi anu le pa nazetin an to mo NUG in Chin Kachin le Rakhine luding ti al thei an sian nak te lowi phur an siang lo Chin rama ti al thei man akai ruanga veiwa khwal tlona harsan nak an tong falam pengi biak in pol Ralhrang in an ur fi nung zain rong bol tu ina an chang vai India a gas manakai ti Thuthang pol le Chain info thai kau nak apani nak ti pol kanun thanding kan Thuthanga chemteng in ngai sakdinga klausom tuini March ni sari nia Iran president mazau Pezeshkianin Iran mizal le drone ni an ka mi Middle East an ram Venghnen pol Ngaithiam adil Operation Epic Fury an thok ni February ni kul hluan riati Iran hruai tu Ayothala Ali Khamenei athi isin an thin sa a Iran Ralbawi pol le an kun hnoi pol thu an pekok song dan an thei hoi ruangi thil thleng mi si tia an ram TV program rauri sin president Pezeshkianin Ngaithiam dil nak thuarel an mun mai si an run kap thok mai tla si lawa chun Middle East an ram Venghnen pol mizal le drone ka ban sandingin tui an khil tharmi Iran ram lailak hruai tu council chun an rel thu tia president mazau Pezeshkian chun rel tuitum Ngaithiam adil naka an min buli asal mi Rampawl chu Gulf Cooperation Council GCC songtel Rampawl asimi Saudi Arabia UAE Bahrain Qatar Kuwait Oman Iraq le Jordan ram ti polansi nani kalau bat silon nan rami bukhwar tu thenthek nak in thlen tum tu US Ralkap poli mun PC ka bat tia phat moyok nak tong kamamang Iran president mazau Pezeshkianin chuti TV isin Ngaithiam dilnak atong nu achil pet man an rauman hlana kata khopi Doha le Bahrain khopi Manama a mizal puak onin arun thlunchi Dubai International Airport khala drone in bomb attack phone chun Iran president Pezeshkian hin US president Donald Trump kalnak Iran hin tiam chin umlon an Hriamhma thako haisela thu tha hla tha kan rel tlang ding timi chu amang mana kan Thlak loading Iran hin jiang tik mana dungkan sip loading a sitia a son kir Arab mi phun Rampawl si okhom nak Arab lik chun March ni riat zarpin ya hin Iran thua emergency meeting an kau tuini March ni sari thong ni kulhwan ruk jinglam na ji hlei khatle minute kulhwan thuma khan Iran ballistic missile polin Israel ram alai lit nak anrun kap tia Israel thingthatu IDF polin an rel Saudi Arabia kilhim nak tlangboy zung khalin an khopi al kharchi Prince Sultan Air Base run battu ballistic missile pani tuisu na kan kap thla tia anrun phuang Kataram kilhim nak tlangboy zung khalin tuinia kan ram run battu missile pol kan kap thla tlongkai ningani khala khan drone pakha kan kap thla tia an rel Iran Ralkap IRGC chun March niruk ni sari hi ni nya hin aswal hlai sari naktin mizal amakimakin an kap swak sal Karam Sharp 4 mizal Khaybar mizal Fata mizal ti pol mangin Israel ram khopi Tel Aviv le Jerusalem an bat Israel khalin rak sepiro Tuar le rakkap thare raw men lon Iran ram khopi Terani Merhabet Airport avanuive tuichum Operation Epic Fury an thok ni February ni kul hluan riati si tuisun March ni sari ni tianga Middle East rampumpi mithi za te hi thong khat zaruk an luan thang chun mi a thong telin Hriaman nga phone Iran Ramsung viala mithi thong khat zathum somthum pahni an kim zau
จุยทองขัดจะทุ่มเลสมทุ่มปันนี้ลักทองขัดจะสมรุกปริยัตจูซิวิเลียนมิจารันรัมมีเมนนันซีเตียอิรันจุนันเรลอิสราเอลรักกับตูเฮสโบลาโปลีบุกขวานักเลบานอนรามิมิธีฮีจันฮิเลเลสรีอันกิมทังอีมิจารุกสมเรียตินเรียมันงะอิสราเอลรัมซุงมิธีฮีซิวิเลียนมีเลนีอันซีเรียมตัวมีทองขัดจารุกอันกิมเจ้า US รัลกับทีขจูมีปรุกอันซีนูเทเบตารีเลาอิรักมีเลทุมันทีโกวิตาปลีอันทีสมทุมปังไงเรียมันงะUAE ปากีสถานเนปาลและบังกลาเทศมีรำเลงมีปฐุมอันทีมีสมสริปริยตินเรียมันตัวบรายน์และอุมานาฮิจุนตูตียงรีพอร์ตามิธีประคัดลองอันไลซีเรียรัมคบีสวยดามิซาลีอันกานักมีปลีอันทีตุยจุม operation ฮีอัทอกนักจุน US และอิสราเอลินอิรันอันบอร์คาสิตามัยอิรันรัมหิน Middle East อารัมเวงเนนยังมาจัดมิซาลินกาบจาวีตูฮี US และอิสราเอลหินยุโรปลามีอัน alliance เรขัดขัลอันนี้เพอร์วิวาวตุมาบังกุดซีรักเตาเมนตุมโพล President Trump มิตาอันเทมนอนงูดเหลาสเปนจุนอันรามี US รัลกับบุควารัสเซียนเหลารวงะรัวปีตีตลักขัลันสินอนเหลาสมดอนนักทั่วกันดอรนอนเหลาดิ่งเตีย President Trump อินเรลีสเปน Prime Minister Pedro Sanchez Perez เวทงจุน US รัมฮีมินุงติงสมเตลินุนนักทนอเลโคเรโรสิเตียอาเรลเวทงFrance Ram President Emmanuel Macron Kalin US และอิสราเอลตุยอันรัลดาวดานหินเลตุนรัมตัมหวบดานเลียงเตียงอันปาลสิติยาอสอยเซลนานยุโรปคอมวอลซุงไซเปรสรัมเตียงอิรันโดรนโปลันงตลักทางรวงอากันหุมหิมอกตูลทางสิติอินรัลเรลนักอันติมตัวอะไรเราบริเตนฟรานซ์และกรีกินอันรัลกับและรัลดาวลงโปลจูเมดิเตอร์เรเนียนที่ปิดทวนทุมนิสวาลมาอันกวดลุดจุบเจ้าเวทังอัทอกลามิกดสีเกยปายเชียร์ลวะรักตีรัมโพลคัลคานวมเตเตนตูจุนอันหน่อยนิวีวาวจุสีฮีเลบานูนรัมรีลามาจุนอิสราเอลรัลกับโพลเรียมใครกิมเทปเทปทอนเฮสบูลาโพลหน่วยดิ่งินรัมริตลวนาอันพารุเทปเทปเจ้าอิรันหินฮีเฮสบูลาโพลฮีกุมขตา US ดอลลาร์ติงจังอาอเปย์โจลลวินรัมซุงะโดรนและมิซาลอตัวเตอร์ไฮท้องนิกุลหวนลีอิสราเอลทอยเฮสบูลาอันรักตะวกะคันเฮสบูลารัลกับทองงัดฐานรักทีตุยนีเตียงอันลงเฮียออยไทยรีเราผู้บาลักนักดิ่งเรมจางอันโบริงริงตุฮีรัลกับทองสมกวลทองอาของอันเนติยาเลบานูนอาเจ้าจ่าจุนันเรลอิรันรัลกับ IRGC โพลินพรีมาติมีที่อัลไทยพูรหลงปีอันกับฮาร์มอสติปิเรกซอนเจ้ามันรุนปัลตังเราดิ่งตีกันเรลเราจิงกันดอนนักเจียงเสียเราเวียนรุนปัลตังตุมรวงะตุยจิงปิตาคันดรอนินกันกับสิทยา IRGC โพลจุนันเรลจุนมาร์ชนิงันยาคันอุมันรัมกษับคอปีสีสักลำโอมันติเกลสุงะปลาวทันตาร์ตาร์มีสกายไลท์ที่อัลไทยพูรหลงปีจูกาตงอีมีกุลอันรุนสวมันทูเลอินเดียมีปัญญาอันที่ทูโอมันอาเจ้าจ่าจุนันพวงจุนโควิดรัมมาบรักอัลคาเบียร์ลงจอลมุนิดิงโซนากอลนามิเบตีมีที่อัลไทยพูรหลงปีคัลมาร์ชนิลินยาคันกาตงอีที่พิสุงะอาจีนันพูรมีอันเลียมเรเราโอมันรัมคอปีมาสกัดีMKDVYOM ที่มีที่อัลไทยพูรหลงคัลมาร์ชนินินยาคันกาตงอีอินจินปินดันกางอินเดียมีลงนัดวันประคัดคัลินอธิพะอิรันรัลบอยรวงหินกันเรลเจียเวกินจีนันหิงมันฮิอากายจักเจดีมาร์ชนิสรินยาจุนบาร์เรลขตา US ดอลลาร์สมกว่าเลฟังนี่อลวนเจ้าสมกว่าเลฟังนี่เลพอยน์ปรุกปักว่าอาศีกว่าทุมนายเจดจัดขัดการเตเมนะจีนันหิงมันฮิจะเตกิสมทุมทุกเรารินักายตุยจุมอิรันรัมบอยรวงหินฮาร์มอสติปิเรกรุนปัลตังไทยลอนที่อัลไทยพูรหลงปีจะสมงาของจูอันขันต่างไลรัมซุงทุทังพากันวันจำบ่มทากะนุปินัวทีอาฟปากุมทุมมีเรียมมาตัวท้องนิกุลหวนรุกมาร์นิสริซิมลำนาจีประคัดล้วนของอาคันกัดชินรัมพากันเป็นจามาคานขวายจอนันเตลงถึงไลนักมุนะรัลกับคอนซิลเจ็ดไฟตันบอมมาทากีนุปินูประคัดอมุนะทีอินอาฟปากุมทุมมีเตเรียมงะเตียเทสิมิดังปัญหิคัลเรียมมานาตุกลาวันงะเตียอันเรลPaungte Ralhrang Operation Kolam Bompo Antongi Columnist Ralbawi thi Ralhrang Polin Teme Khuan in somthum le patni an Ngaithiam Paguram chen Paungte pengsungi Ralam sialife Ralhrang Ralkap rual khatchu March niruk ni jinglam naji paruk khronga khan mipiral kap Polin boman rakpoi
an ralrel nak ho tu ralboi pakhat telin ralhrang ralkap pahni an thi march niruk jing na ji paruk khronga paungte peng pauto khoi lai infantry battalion pahrana ge si thajang somnga rongi poksuak ralhrang operation kolam pakhat chu teme khothan mualan thlen fanga mipiral ka polin kutdir bomin rak poi columnist ralboi telin pahni an thi hlaya mi pathumin Hriamhma nga Ralhrang pol chun Hriamhma pi le te thon anzum mangin an kyang kapan kap chem chawi an rol pi ruak le Hriamhma pol thiar kirin kha ma ya ta se battalion an kir mipiral ka polin munram then fainak an vanei naka jiandong magzen kop khat 5.56 jiandong somli le pahni le ralkap team ri rek khat an sartia thesi march ni sari jing wang hlan na ji pali rong si khan run song salin ralhrang ralkap pol chun teme khuan ralu noi khosungi in somthum le pahni an ur hnuin andung sip saltia pd sticky mipiral kap yebo shadow general UNA Myanmar thu an rel Thutluknak Pipa an to Khawsuak lo march niruk zinga khan UN Security Council chun Myanmar ram Thlah a maisung thurel nak sangka khar meeting an tau hi an meeting a ASEAN chun kan lungkim tlan nak thupi panga hi hlen so teng teng ding kan zom re raw si tia Philippines RAMLENG tlangboy ma Teresa P Lazaro chunarel Myanmar ram thuboi chin felnak ding thranga hin ASEAN hin lungkim tlangnak thupi panga 5PC ti mi kan nei hi kan dan pi vekin ma kan lawi vauding chun Myanmar ram mi pi pol hi an tuar nak rei thangi bom an tul zada si tia Philippine tlangboy Lazaro chunarel tuitum meeting hi Britain rami tur no nakin an tawi UNE Myanmar ram palai hleiche Julie Bishop khal online sina kaive Myanmar ram din mun report an pe hai Thutluknak Pipa to mi chon nei lautia thesi Kalay Dhaka Samu Regional Commanderin akut noi ralkap pol chin ralkap le mi piruak in mu theisi le nan renga kai dingi sum fai lak song nan dong ding tia acha hai chin ram saklam flam peng hun nor tu ralhrang ralkap pol chu Kalay Regional Commander Kalay Dhaka Samu in direct in command apei chin ralkap ruak le mi piruak in mu theisi le nan renga kai ding chun sum fai lak song khal nan dong ding tia rap thak nun rong zet mi comment ape hai CNDF CNA tivek chin ralkap ruak pakhat nan nga theisi le nan reng pakhatia kai ding hlaya sum fighting thum lak song nan nga ding naw hak upa nu naw mi pa ti umlon TUALSUNG mi ruak pakhat in mu theisi le nan reng pakhatina kai dingi sum fighting thum lak song nan nga ding Hriamhma nan lak sak theisi khale nan renga kai dingi sum fai nan hlo ding tia acha hai thi no drone pakhatin alo panisile in pakhat nan ording meithal zun khat an puah sile in pakhat nan ording meithal zun kha an puah chun akho senin nan ording nan umnak mun an ralo si ma si khale khua nan ording ti Dhaka Samu acha thu thesi Kalay Regional Commander thupek vekin march niruk zan khala falam pengsungi hlanzol khwa chu ralhrang ralkap polin an urngai ngai tuitum chin ram saklam hun nor tu ralhrang ralkap poli an columnist hi battalion commander level asi pe tlainak lam ralkap bu thling thlatu ralkap bu le siwai lam tom hlomatu medical team tiang in famkim thep thepinan hung poki dung sip mai chon tum melaw Siri i lam hlau ralhrang ralkap pakhat Kalay UG nan kai sakai ram then Kalay peng thlang lam chin sain khoi bu khwar ralhrang ralkap sungi ralkap akza ni aun sain tong ti mi a private number pa sa 1708672 ral thom kim thep thon Siri in awak toi march ninga nia khan Kalay urban gorilla Kalay UG in an kai tia thayasi akut sunga MA1 rifle zone khat jiandong magzen kopli 5.56 jiandong somsari le panga an kai thaikau na kan lu hlan te a iran thoi pe parmi ni so chapau video toy ten kan zau tlang ta pe zaman kan tina he roi tu thar kan nei zau menu ai mong phung tuidom chen info thaikau na khranga chun Operation Epic Fury i USCF man tangkai zat mi Tomahawk cruise missile Thlah kan hlomading milai vekin thinlunga nei ma si ti ding copy film chikuk ret le thiam ni khwale rial lo Tomahawk cruise missile hi raldaw long pi par si an ka suaisin a target lampan in a zong vurvawi khatlam ralpoli radari kai thelo dingin
niam te in tlang ri te le lei hrut te na zuang thei tlang laki ti kor ti vek hor kuam ti vek ro theu tlang pong le thingkung khampi ti vek polin radar lakisin arak hum him thei sahim ria rauten atarket lama pan thei leipong le kwar khep khep laka jiang tin so chutin niam te na zuan thei Tomahawk cruise mazal hin a fe nak lam tluani a thlen chop chop ten leilung san le niam thingkung khampi tudan apong akwar a mai rak kham tu ti pol a mu thei an ka so pek azuan thokisin chan hi asiar fek feki atar ket pan nak ding jin khal ama te na tuak tau chop thiam atar ket mun a thlen tika amai thuak lo le a memory sungan thun chami digital zok chu atar ket dan thon a thim toni bom thak ding mo thak lo ding ti mi thutluknak a to thei milak tlak lo lo cho lo le ti hel hel ti kel pol tir fial nak chun arin tlak zet ding lan lai bom mit nei kanak ti vek dau khan bom thuak nei asitarau target pakhat pani azuan raw laya a target a thleng vok vi thei chun a target mun a thleng zawi dunglami si thupek nak adon hlan lo chu bom thak lovin khawi arla ding a hel bangkhen a hel re raw men mak tiu lo misal dang pol ruwa chun azuan hi a fung nuang naunan target thel lo le control nom lama chun sapel thiam ui fim vek raw re si km thong khat zaruk tluki hlai sangkate sung mana thel lo na zuang lut wa vau thei a target a thel to pa si mana fit thum na ke hlain a thel da kel lo ti si jiang so Tomahawk hi lo ma mi a fim thei ti le a mailam alu bo ma khin infrared tleuzung mang zuk hol thei tu mit anei atolami athuak bom thoi pe o in thu an pe o thei kan mitin kan mai jin kwar apong le kan tul ti ve a mui kan thluaka awun kwat kan thluakin kha na ke khai in ti kan khai silo le khiro in ti lau khale fe non la dingo in ti chuti kan mit le kan thluak bu an pe thleyok vek che in a mai infrared sensor le adungi guidance device athuak bom kha an pe o si target thel laute a hol dan le boma thak dan hi inertia navigation system mangasi azuan hlat pau le a target a thel nak ding chance atam chan le a speed kha atwa ti chutin a target a hol tong dangi kan simasi le azuan rei to ka chun athil twat hi a swal vi vau thei target hla pipi ka na ka an mang phone ni awa twat swal na sa om ve sila e pazaran thu twat dan nak mani fel fai chip chiar sonin a twat azuan nak zin tloni me pol chu athuak buwa khumin mi ta za vuak vi vau asilo le fit zathum vuak vi vau rongin a then seng thlu thei fiang dawin jang tin kan rel pe km khat kilometer khata hin mita thong khata mita zai then tika km khat hi mun kha a then seng chule a km khat tup ti a speed le atik chu khat tuat non lavin mita zai a speed le atik chu man mi kha atuat viwau chun a mai sa le aneta kha athim toni apal mi era te asilaw le a hleifuan te pol kha tlachopin a hlon asilaw le a betin dik zat dingin a remo chop thei viwau thimna ka km khata zuan mia then thai na theni a then khatna ka tik chu zat ka hleifuan ter then ni na ka chuzat then thum na ka chuzat ati akoma komi then khana a thleni km khat alan chia khan chuzat thong a hleifuan omzau ronga ka memory sungi ka target ti karwa mi zuk zona bom ka thaka sile ka pal thangding churonga a hleifuan chate a jiang mo ka hlon tul ti kha tuati a thuak bom sungi a target umnak location a mun tlaka thin chop thei GPS sirak chiami tlang pong horkwam tivek map pol kha amang tangkai asinan siang chana aboi tile akwar apong tivek lem launak tipi thuan thum tlun silaule tipi tlun le nel ron vek rol pet ahin map pol kha an bangok zen tika ani ranga athil tuat dana boi thu churonga radar lake si him phone athil tuat le nuam dingin tlang lakin an feter theu mai sai typical dawok tum pola khan Iran pol hin Tomahawk chu tlang parin ara du anti tlang lak khram lakisin Tomahawk ka nak metal people thon anak po theu churin US hin Tomahawk pol hi internet mangmi GPS thon direct and controli tlang jin zo non lon sang takin an zon ter sahimnak ranga thave khalsela amme mu mi chop chopi atwat theinon lautika
a target hi meter som riat lai tlan thel theu an ruwa ti dan dang tharan pol an hnuai lama amit thang dinga camera thazet sanman zet an buni a thluk bomi map an thun mi thon thim toni chuti chun ala ni sian rak man chiami infrared tleu zung thon tangkopin a target a thel topa meter ra na ki hla thel non lo chuna ki thasin dingin asunga internet mangi satellite thoi direct pe thleyok thainak GPS system an bun bet tika chun khi a mailami kan rel vekin a thluk bom kha a thatuk thlang ama ten thuruat thaya bang thlang thu pek hlan lo a hel kwal lung lo thei kan timi kha himian bun hnuin si chuchin ri chun hi ka target hi bom ka vun thla ka si le jiang zata siat so thei ding a thanem ding mo thanem lo ding ti tiang man an twat ter thei Misail an kap kan timi khe asaw ren nan aza te khe puak tu silo a puak tu son chu atlang pithuin warhead an timi puk picherek pi kan timen pai khami long kha si adang pol khe chu athiar tu si hi Tomahawk chun thil twat tu athuak bom amit tivegin taksa peng dang nei si chu chun thanei bom kan ti theunak hi aruang am khi asaw ren tika ding te zuan theinak dinga asilole abin tuaw taw lo le a hor ngwa ngaw lo nak dinga khi a thlakin a hmailam ding tur tawi apani a fe chak theina dinga a bom si a thlak ting mi bom hi ari lam pon thong khat rong kg chun kg zali som nga luan rong a phur thei mun pakhat na tukin lo le thuk tukin nga se anti le bom pon thong khat rong kha pakhat an phur teri mi bur pi asilaw le mi tampi nga se tian du chana si le chui pon thong khat luk rit mi bom sunga tui cluster bom tivek bom puak song thei tampi a seng te khan thun kan lai tongi ko ol dan chun rek rual bom kan timen ke chu Vanzam fate phun khat luk asitika thabu engine mangi adat si khala jet fighter man mi JP10 timi ti al thayamang Vansangi rocket an ka mi bangin atobo ka khin puak song thei an bun tlun van an du nak chin an ka thlenin khi atobok khian puak teri atoi propeller apangka te khi hervur wawin a target lampanina zuang thok amin hi Tomahawk tia oltlong jetin kan kawi amin ngai chu Tomahawk BGM 109 si subsonic cruise missile ti Thuthang tlai an ko theu nan thaiding subsonic ti chu o na ki chak law si afung te kan ti zau kha anak to sok kum hi thong khat zakwa som sari sau ronga si arak to thok tu hi chu General Dynamics ansinan tuisan thara chun RTX Raytheon company nan to ve thung tuitum Iran an ka thok February ni kul hluan riat ni le March ni khat ni khai ni ni sung nazi kul hluan le kar te khan US le Israel hin an mun poimo deuh missile zakwa rong nan kap an dawok ni thum nak tianga khan Tomahawk missile hi zali rong an mang US in a Tomahawk nei mi laki zatek pakha rong mangman tuitumian man mi Tomahawk tlai chu Tomahawk zaran men chlon aswak tharbik Black Tomahawk le Maritime Strike Tomahawk MTS timian manganti o hi thilaka nazi pakhat peng za sari le somruk pasari rong chakina zuangi Tomahawk ki chaklam hi chu nazi pakhata peng zanga le somnga rong long in zuang churonga supersonic tivek lawin subsonic o naki fung deu o naki muang deu anti bom le Vanzam rocket tivek poli zon chaklam anta nakha Mach 0.74 long si Tomahawk hi model dang aswak nan acho rual chun an zon hlat theilam hi pengthong khatisin pengthong khat zanga somnga rong si Tomahawk cruise missile aman hi jeng hwa si kanjum pakhat an ka swatin ten US dollar in tingkul hluan nga 2.5 million hlua hlawan hlon India paisa in tingthong ni le zan ni le som kwa tha rong si chu tipi pari kaok nak silaw le long tibek an bat nak dinga chun Tomahawk ki block VA timi model an mangi khomwali target a hlei chen lei sung thuk pi bunker tibek hak pi vun ka nak dinga chun block VB model an mang enhanced comms antimi model tla chu tui Myanmar Ralhrang Ralkap Polian man warzet mi peral kap drone pol dynamo hol vekira kai zeng thlu thei tu an jamar pol khi du tok in a pa thlang thei tuituman operation rangdinga an huitin deuh ma chu theila
RTX company hin kum khata Tomahawk missile hi thong khat tlun kan to suak ding ante o hi tiang hi then khat na kan ti phot dingi then ni na ka amai kan rel mi breaking news ngai thatak tak le thei kau nak ding ranga Facebook hin kan thinlung in thei thei masi kan rol people thoi kan thurel men mi kan phone ale kan rak zau da ti silau kan ti kan thurel mi thil asilau le video kha kan phone kan tham hai sabi kan Facebook new feed yang tin so ara lang thei thei abachak ve o Thuthang then ni na karak bo kayu o kan Thuthang chem tiang ngai sakrunga kalung oi ngai chain and fo du saki angai tu du dot mi nulepa ulenaw pol nan za ten zingkar man nuam kan ti pot ke o